Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ki MDC jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council, hennen kasni ka shpotrek unailor ajar karpra. Hapo ka jelam jong ka seng UDP, kilalaj banyi kendo yau sembot menteri rangba ka jela uba Preston Tensong. Banya keren halor ki jingsa akot jong ka sek schedule amendment bill. Hapo ka District Council Affairs. Bat kumjoro halor ka jingsiu tulap yaki MDC jong ka JHADC. Habaikan bat kinong patai kubor hadian balawai ke jelang. Nakalyang Deputy Chief Executive Member jong ka JHADC uba alam di bok Sumer. Ulai tu baka darbar jong ka JHADC. Kaladat menjor ya ka jingsiu tulap thamai ki MDC Henry ke basa amanta kalong satang ka jing menjor na ulat ke jelang. Bat nalor kene ulai turu ba nakalyang uba Preston Tensong. Hakani ke jingi kendo ulakular bo unsasim kia ya kani ke benta. Ini siapa ni di kamu ke bah jadi bek office mesti siapa kamu ke umum. Jadi kamu ke di office di siapa ni kuai banyak kenduk itu yang sini Jaintia, kemudian di UDP, dan di Kendulang bagi ke doktor. Macam di Indonesia jadi itu ni demi dalam big tang ya ke amendment ya ke sekcedul. Aku tu di keren bentar naga amendment jami yakti salary jami MDC. Man in the market ni lah the passport. Man kan naga season kepala dep. Kadang sah pada sini deh kita kan beri kuat. Nah, kalau kan hang sugor pada asal ni kita tu. Namun tak macam kalau kan orang fast time ni dulu. Ulah simkia kamu lah. Pun sudah komisioner dan simpan prosesnya. Nama sekcedul gedang kebentar kepada di kebentar di MDC di empat tahun rule sebagai kecilnya di beka anti divisional. Kita taruh nilai tunjuk kebentar dan increase sikit jangki konstitusi kantam hak cepat KCDC. Bat ni ruah jengkian iyo pembala ila keren long live view plus 4. Yang lagi ni pat kilo live plus 5.